Entonces su turno para hacer esta pregunta con suma brevedad. Čuli smo u prijedlogu ove rezolucije kako želimo da države članice donesu propise koji idu u interesu potrošača. Neke države članice, pa i vaša, donijele su propis kojim se zabranjuje ovrha na one nekretnine u kojima ljudi žive. Ne mislite li da bi i ovaj Parlament mogao nešto reći ili podržati takvu odluku kako bi se ona primijenila u svim zemljama članicama? Hvala. Gracias, colega. Señor Pallone, tiene usted la facultad de contestar. Ma io credo che l'abbia detto anche il mio collega Andrea Schwab, l'abbia detto anche il relatore principale. Certo, le leggi non sono perfette,